Agilawa aki kita ukai urang sengapa udah tua agi gas steady agi ngamuan nanti keladi ayah pajulu ke pipi mancang pemici pengeremuk buah kubal nang sigi agi boleh tahan agi ngasuh inu darah sedekah. Kebini nomor dua ukai nusi dirimpu mayu cerita kasih sidak ke darah nabi paling ngelusung kemua kasih sidak ke inai urang nabi paling nyau di belakang dekagi tak nyau bahasa semakau ayah kita sigi minat utai ketebal ngasuh hati ayah kita tu idan asai kemakai buah marah. Agilawa aki kita ukai urang sengapa udah tua agi gas steady agi ngamuan nanti keladi ayah pajulu ke pipi mancang pemici pengeremuk buah kubal nang sigi agi boleh tahan agi ngasuh inu darah sedekah. Mayu sidak ke janda terperasa Allah ayu laban ayah kita bisi sanggup jadi kebini nomor dua ukai nusi dirimpu mayu cerita kasih sidak ke darah nabi paling ngelusung kemua kasih sidak ke inai urang nabi paling nyau di belakang dekagi tak nyau bahasa semakau ayah kita sigi minat utai ketebal ngasuh hati ayah kita tu idan asai kemakai buah marah.